Amen. Amen. Turishimye kugera. Ese nakuze baza bambwira ngo nsa na Yesu. Oye nta kubesha kurimo. Mweko murabona nsa na Yesu? None hantu naje kumenyera ko nsa na Yesu ni kuri Pasaka. Nahuye n'umukobwa twiganye mu wa mbere segonderi. Yambwira ngo Yesu we ngo ko wabuze. Ndawe nse mubwire ko mvuye Igorigota. Je ndashaka kubaza pastor Patrick nawe yegere kuri piano mukanya turabyina gakunga. Ndashaka kubaza pastor aba pasteri benshi bitwa ba Dr. Paul Gitwaza, Dr. Masengo, Dr. Rutayisire. Abakristo mutubona nk'abagwayi. None aba pasteri bo kwitwa ba Dr. kurumva tutari abagwayi. Ndashaka kumubaza we ndiwe wasomye Bibiliya cyane kundusha. Urumogi rwahoze cyangwa ruje vuba? Kuriya Kayini Ishabela ari soba. Nzambona ko none yari yanyweye. Mwese ko muzamubona? Aho turi benshi twabibonye. Turishimye, je ndashimira abantu cyane b'igisenyi. Ejo bundi narishimye cyane. Nagiye kuri polisi. Mbona umupolisi wasoma Bibiliya. Ndavuga ngo ni byiza ko umuntu afite akazi kiwe ariko akanya gatabonye agasoma Bibiliya. Ndavuga ngo umuntu uzi ibintu byo mu rusengero reka mu challenge tuganire hejuru y'ibintu asoma byo muri Bibiliya numve nimba yazumva. Ndamaza safande bimeze bitatu ni sawa. Tikurosoma Bibiliya atego. Tinose umenya amakuru. Ninde wishe Goliyati? Yamubwira ngo ibaza kurikirana ibirego by'urumogi ngo abicanye sivyiwe. None gaba pasteri baza basobanura binjire no mu mazu. Ka pasteri aje kubwiriza muri ribu. Ikibazo nuko ubabwira ngo Kayini Ishabeli bagahiga Kayini ngo bamufunge. Nari ngivuze ngo ndashimira abantu b'igisenye. Nabivuze mu gitondo ariko nsanka ubiciyeho. Biba bitangaje urana ikanisa riruzuye. Muturiye Burarirwa, muturiye Nikivu. Muri sama abantu benshi bazabaza ino. Akenshi abari abanyamerika siko baza babashuka. Ako ni gute iyo umuntu akoze ikosa muri Amerika? Amerika izimwirukana ikamuzana uko bitokunda natwe ngo bafata abantu bamwe babirukane bajane muri Amerika. Ikibazo nosha mubambe namwe ndabizi murashaka kujayo. Ariko kuba abantu buzuye bangana gutya ndivuza agaciro gakomeye siko. Ndashimira Zafu yateguye igitaramo Sazafu ko bambaye neza. Mwisi muri Bibiliya bazatubwira umugore bita Tabita harya se yari umudozi. Tabita impamvu yazutse nuko yagiraga imirimo myiza siko. Kandi abantu bazababesha na abatayeri. Abantu badodanti bazababesha. Uzujana umwenda akamukubwira ngo ngiye kugukorera. Ugihindukira azamashira hundi. Noneho hari uwandereza icumweru kirashira. Ndavuga ngo none umwenda nzosangwa udoda. Uzujana umwenda akamukubwira ngo ngiye kugukorera. Ugihindukira azamashira hundi. Noneho hari uwandereza icumweru kirashira. Ndavuga ngo none umwenda nzosangwa udoda niwe nzambara. Ngiye nsanga ko haradodira ibaye. Ndabente se ndacaryambaye noneho. Ariko mwambaye neza kabisa. Reka nsabe Trezor aze araturembera n'indirimbo yo mukungana ababimbe babahaguruka. Iminota 10 nayo siku ntigiye gushira.
buretse gato ndashimira pastor nawe kuba yaratumiye turi promises. Urumva abangabo batekereza, ariko pastor niwe ufite uruhusha, siko aho no ikintu nshimira pastor, harantu nasengeye umupasteri, harantu baza bazana imbere ukibaza nimba agiye kubabwiriza cyangwa agiye kubagusha. Umupasteri yazabwiriza abona umubu kuraca imbere yiwe, uragenda uragaruka urongera uragenda, abona biramurambiye, yamashira Bibiliya hano yamawukurikira arawukubita ngo aho wahereye. Ko murumva ko umupasteri ibyo byose yaza kura abantu umwuka wo kubashiramo. Trezor arihe n'abandi babashe nko gusirimba baze. Ndashima Imana ko abantu bumva ibintu dukora, ko ibyo Darama yakoze ni nk'ibyo naje ndi gukora, ni nk'ibyo Turu yakoze, ni nk'ibyo umuhagarikizi yakoze. Harantu batazashaka kumva ibyo umuntu yavuga, ariko ibyo byose bifite amana, siko mugende mufate n'abandi bantu batazabaza mu materaniro, mubazane hano hanze. Hari aba bandi kuri Pasaka, hari umuhungu twari turi kumwe mu ikanisa. Urabona mu minsi mikuru abantu benshi ntibakunda gusenga, siko oya, mu minsi isanzwe abantu benshi ntibakunda gusenga, ariko mu minsi mikuru haba hari udukonji abantu bakaza mu rusengero. Noneho murabizi bazatanga igaburo ryera kuri Pasaka. Noneho urabona hari ukuntu muza muzana amaraso ya Yesu mu gacupa gato. Umuhungu arambanza ntese tugiye gutera udushoti tangatoya ye, aya ni amaraso ya Yesu. Ngo amaraso ya Yesu angana gutya, tabarokore mwage muri kagukabisha, aya ni amaraso cangwe ni imyuna ya Yesu. Ko murumva ko uwo mugabo ari umubandi yeme, siko? Ariko kurya iyo uzanye umuntu kandi ga wowe urakijijwe, n'uwo mwicaranye arakijijwe, nta kindi kintu akeneye. Zana wa undi wasinze wagize gute, ijambo rizokumukoraho umunsi umwe akizwe ahinduke, siko? Ikibazo nuko muri mukuja kubazana bakaba ari bo babahindura. Ngo Loti yarahindukiye aba inkingi y'umunyu, Mukaroti yarahindukiye aba inkingi y'umunyu. Uyu mushuti wanje ni igikara, nza mbona ko ahindukiye yoba nk'agafuka k'amakara. None badukurira